Ay, kung nikonta ka na ako kay nakakita ka sa kong gipost sa TikTok or sa Facebook, kanya nakarelate ka na ko, salute ko nimo. Nga naman, I'm sure giagwanta nimo ang pila ka tuig. Kanya kay abi nimo nga mo sayon or mo nindot ang kahimtang samtang nagtrabaho. Sa tinuod lang, wala dili ni problema sa trabaho. Ang trabaho na to okay ra, no? Ang problema ani kay ang gastuhan, ang panaliton, paspas kay ni saka ang presyo nya. Ang sweldo di man kagupod, no, na siguro increase pero gagmay ra kayo. So ayaw mo kuan nga kay inyong trabaho wala mo na senso inyo na basulon. Di nindot gyapon hinatay trabaho, nakapakaon gyapon ta sa tong pamilya, nabuhi gyapon ta por pila ka tuig tungod sa tong trabaho. Now mo nang salute ko ninyo kay subo ko ni agwanta mo na kung nangita ka og laing extra income, kadtong imuhang paagi nga nakaagwanta ka, usa na to sa ilhanan nga makaya ni nimo, no? Kay pugihan siguro ka sa trabahoan nya, daghan siguro kag na pakita nga kamao ka, pero kuwangan man gihapon na kanitong buhaton dili kinahanglan kamao ka ni makat-on ka kadugay na ni na kung imo lang ning katunan mo income ta din. So kung ganahan ka makabaw, i-message ko kung interested ka. Pwede ta magkita personally kung taga Sibura ka or taga Lapu-Lapu. Kung dili, mag video call ta online, i-chat ko ha.